ntuku ya muthia ya Ndionga yawe kaunti ya Meru, mutongeria wa DCP Rigathi Gachagua naraniritie na Karinteri Chagitimene aria ajukitie kanya komeneria mubunge Mugambi Ontorendi Kiri na kinyasi nitakathuri Murungi nontu bwa kunyamaria kawira mwangaza giciasa amona bo bamwe ba akari batikenerete Ndiongeji ya Gachagua bakimworota ni kuma kienine bare baguchwa kura bakwanjiria kwariria mwingi Gakimutegi na gukarege karone gike gatonie mbicha yoyongwa. Ntuku ya muthia kiri Ndionga ya mutongoro wa DCP Rigathi Gachagua na mingirite gicigo mbunge kia Buri arakiaria Karinteri Chagitimene na menerete mubunge wa Buri Mugambi Kiri amwe na senator Meru Kathuri Murungi akiuga bo bari mustari no mbere kiri guchangira kurutwa giteni kora wari ngavana wa Meru Kawira Mwangaza. Kama hili dikire mmemalizana na yeye. Mmemalizana na yeye. Kabisa. Haya ni nyumbani. Na Kathuri Murungi. Si alifukuza mama Kawira. Si alikosea sisi. Si alikosea sisi Kathuri. Aende asiende. Tumekubaliana wapi ya Bure? Mambo iko namna hiyo. Kasongo aere rais no twaringire kumura cheto kaboneke. Kaboneke. Kinyane ende kuinga Kasongo. Otienda wengi ikuwatanira na kuringa kure mwe yompeleka pio box mpaka Sugoi. Pio box mpaka wapi? Watu watia kuanya Kasongo. Anya kabisa. Ndio mwamba. Na kio gite gia seneta gikionania kuwata Mwanki aranchamba ithatu rigochwa gite gikithimanite inya wa muntu akionanagia chamba bwake. Hiyo yakaboga mandu akathuri wanta. Umesema Kathuri ni? Kathuri ni? Mukamati okabago tugo iwan. Mukamati onkunia ya milioni eganeta kwenga mama iwan. Ibagana bampingira Kathuri. Utenengera Mugambi getegea seneta. Amorera ntu betu. Atwe turiuga twejete ya vijana kena turomba itebiria birio bya county kena tombotegia ntu betu. Batu tugatiga na president. Tugatiga ngavana na tumenyera tulitarora kia seneta boteto nengera. Watu wa Olkalau na Nyandarua wametuonyesha kitu moja. Wameamini kijana anaitwa Sami Ngodho kuwa MP wao. Wametuonyesha kijana Meru anaweza kuwa seneta mzuri. Hapa Meru tumepigia watu wa umri kwa heshima 2013, 2017, 2022. Lakini 2027 ni kijana wakili Morathi Chokobito. Na nyuma ya tongore babako rurumia nkari cheona kwithiera Kariba Gitimeni barutite maoni mo mwanya bamwe bao bakiuga nto batomira na mbembe gano ntukuri na nkari rathiuruka tugerera bangeto na MP wa Bure Mugambi Kiri ikiugaga wona nto baumira batie kiroramia barabara ya kuma Gitimeni kuthibwa Gitoro. Umetembea Bure, lakini ile heshima ulikuwa unatuletea Bure ni kutuletea aibu kwa viongozi wetu. One, itokuona iba kwaragia no batire kwethura Bure kwena MPC baire baraba gochwa gitena DCP no kubateria kuboa kubakanya bonthe rendigiri ni arareria anto na bera wa one time I mean barabara ekaura akuma 2022 mweri chwe 10 no ntoiro twambiriria tukuga tutam torona barabara eu na ndigoro utuko irio barabara erari ure kabwe no ntonto bakauga one time oni bakete barabara almost miaka 30 tukeza kwaerwa barabara ngabauga one time ega konjwa iba konja bakire meukono ya hatutaki hiyo barabara ndanite kinyagita ria Uhuru na nderia njira yeta twetere thira miaka 5 ningi miaka 5 na ndi mingi tweterete batu itwanganirwo nya gwetera njira ne cia tiri twe sawa iba yukinya njira ne thirete ono ntunya barathukire no ntunya bikibiki itetero no ntugokeja kura na tutera na boba mweba Kariba gikatha Kariba Gitimene kurega kumira kwa wingi bakiuga gutire utethio bakuona kumania na Ndiongeno ya DCP. Anari kabo no batira takanya kao kuma ndene batata kanya kao kuja kutikira michema nyezi na Gitumi tai bakye tulingwa zirikali nyo ikugende
na tweterete thirikari itutira mugi gacokeria anari ngatho nondu anari ti andu bakwenya bautakanya atwe tule anari tule akaji banari atwe tuliuga tuendane thirikari na itukwana maendeleo ya thirikari yendelea ta gututira gachagua bureterete kwe maendeleo gachagua bureterete kwe barabara ara buretera kwe roja ara buretera aende ama siende sisi tu support William Ruto kuma gicigo mbunge kia Buri ngiripotera ndeto cia Weru ni ukambitaga ki